Ikaze mwese aho muherereye bavandimwe, turabaramukije, turavuze ngo yambu yambu, aho bwije mwiriwe, aho bukeye namwe mwaramutse. Turizera ko mumeze neza, abakunzi bacu, turizera ko mufite ibihe byiza, aho muherereye hose hatandukanye ku isi. Reka turamutse abantu bari hano muri Kenya, duhereye aho duherereye hano Kasarani, turavuze ngo yambu yambu. Reka turamutse abantu bari mu tundi turere dutandukanye twa Nairobi, mwese turagize tuti yambu yambu. Reka dusimbire mu biyaga bigari, abari Rwanda muraho, abari Burundi muraho, abari muri Kongo yambu yambu mwese turabaramukije. Reka turamutse n'abantu bari hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, abari Buraya, abari muri Canada, mwese turavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma rero kuri Mike za Ikorema TV ni Egide Mugema, niwe munyamakuru wanyu mugiye kubana. Hanyuma ku buhanga bw'ivyuma ndi kumwe n'umunyamakuru Boni, nawe ari inyuma ya kamera. Hanyuma rero uyu munsi wa none twanejejwe no kugira ngo tuze dusangire bimwe abantu bashobora kuba baribagiwe, abantu bagize iminsi baratataniye hirya no hino, twavuye mu gihugu. Ubu tuvugana jewe ubabwira ndi muri Kenya, ndi impunzi, ntabwo tubihisha. Namwe mwese muri hirya no hino mutakiri wacu, mwagiye mwibagirwa amagambo amwe namwe y'ikinyamurenge. Twaje kugira ngo twibukanye, twaje kugira ngo twongere dukumbure iwacu, twongere dukumbure imvugo yacu, twongere twibukanye amwe mu magambo twagiye duta tugatora yandi bitewe n'aho abantu bagiye banyura hatandukanye. Rero muti niki uduhishiye, niki utuzaniye kuri uyu munsi wa none? Uyu munsi wa none rero reka ndeke kubicisha amatsiko. Twaje kugira ngo twibukanye amagambo amwe y'ikinyamurenge twibagiwe, maze tugatoratora ayandi atarayo mu kinyamurenge. Mutayo magambo na ayahe? Ni menshi ku buryo tutabasha kuyavuga muri video y'umunsi umwe, ahubwo tuzagenda dukora video zitandukanye bitewe n'imyanya tuzagenda tubona. Hanyuma rero ayo magambo nagiye mfata amwe twagiye twibagirwa maze tugatora yandi. Amwe rero nabashe gukusanya, nawe ushobora kuba ufite ayandi, uraza kuza muri commentaire uze kutubwira ayo wibuka twagiye duta, maze tugatora aya handi, akaba ariyo dusimbuza amagambo yacu, kandi amagambo yacu atari uko ari mabi, ahubwo bitewe n'ibihe abantu bagiye bisangamo byo guta iwacu, maze tukaja mu bindi bihugu, bityo tukagenda dufata izindi mvugo z'ahandi twagiye tunyura hatandukanye, cyangwa se tugenda dutura hatandukanye. Reka ngaruke ku mazina abantu bagenda bita abana babo. Mu by'ukuri iki ni ikibazo gikomeye cyane. Nimba turi abanyamurenge, ikigaragaza ko turi abanyamurenge, icyambere ni umuco wacu. Umuco wacu kubiyemo ibintu byinshi. Muri ibyo bikubiye mu muco wacu harimo no kwita amazina. Iki kintu giteye ubwoba, kandi namwe murabizi, mwebwe munkurikiye murabizi, ababyeyi b'iki gihe hari ico twirengagije, hari ico twataye cyacu. Umwana w'umunyamurenge aza yitwa izina, yagombaga kwitwa izina ry'ikinyamurenge, ndetse yari amazina abiri y'ikinyamurenge. Ku bantu bavuye ruguru ari bakuru, ndabyibuka neza mu ishuri cyangwa se mu masomo bajaga bahamagara umuntu amazina abiri y'ikinyamurenge. Ku mufano abana b'abakobwa bitwaga ba Nyagaju, abandi bakitwa ba Nyakirayi, abandi bakitwa ba Nyamazayire, abandi bakitwa ba Nyabigondo. Bashe guhamagara mu masomo bagahamagara ngo Nyabigondo Nyakirayi. Ariko kuri uyu munsi wa none uri mu gusanga umwana yitwa ngo ni Juju, ngo ni Fofo, ngo ni murambabarira cyane, mu by'ukuri birasekeje, ariko kandi biratangaje, kubera ko turi abanyamurenge tugomba kwitwa amazina y'ikinyamurenge,
kugira ngo dutandukane n'abandi, dutandukane n'abandi twagiye duhura mu bihugu bitandukanye. Umwana w'umunyamurenge yitwaga Ruhumuriza Ruramira, akitwa Mbonyintwari Kimararungu. Ubwo ni urugero. Ariko kuri none uri mu gusanga umwana yitwa ngo ni Jojo, akitwa ngo ni Juju, akitwa ngo ni, namwe muratuzi, ni mwebwe ababyeyi muzi kwita abana banyu ayo mazina. Ariko kuri uyu munsi wa none naje kugira ngo dusubire kandi twibuke, dusubire kandi dusubire ku muco wacu wa Kinyamurenge, twita abana amazina y'Ikinyamurenge. Amazina y'Ikinyamurenge, amazina y'Ikinyamurenge ntasebeje, amazina y'Ikinyamurenge ntateye ipfunwe, kuko niyo identite yacu, niwo mwimerere wacu. Amazina y'Ikinyamurenge ni amazina meza, ni amazina ateye ishema. Dusubire kandi dusubire mu muco wacu, twita abana amazina yabo, twita abana amazina y'Ikinyamurenge. Hanyuma rero reka twibukanye gusa utuntu dukeya abantu bagiye bibagirwa imvugo mu mvugo yacu y'Ikinyamurenge. Urugero ngiye kuvuga uko bavuga mu Kinyamurenge. Ntibavuga ngo gusonga ubugari. Murankurikiye ndagira ngo turi kumwe. Guhera none ntukazuvuga ngo ngiye gusonga ubugari. Guhera none ugenda uvuga ngo ngiye gucumba umutsima. Ngiye gucumba umutsima, ntabwo ugiye gusonga ubugari. Iyo ntabwo ari imvugo y'Ikinyamurenge. Imvugo y'Ikinyamurenge bavuga gucumba umutsima, ntabwo ugiye gusonga ubugari. Gucumba niyo mvugo y'Ikinyamurenge, ntabwo bavuga ngo gusonga, bavuga gucumba umutsima. Hanyuma rero ntibavuga inkweto, ntibavuga ngo ngiye kwambara inkweto. Oya, guhera none ugenda ukosore wowe uzuvuga gutyo. Uzoza uvuga ngo nimba uri umunyamurenge, ariko ntabwo ngiye kwinjira mu mico y'abandi. Ariko mu Kinyamurenge bajyaga bavuga ngo ngiye kwambara ikirato. Sawa, turi kumwe. Tukaza uvuga ngo ngiye kwambara inkweto, uzoza uvuga ngo ngiye kwambara ikirato. Ikinyamurenge inkweto, ibyo muvuga ngo ni inkweto, ntabwo ari inkweto, ahubwo ni ikirato. Ikirato niyo mvugo y'Ikinyamurenge. Mumbabarire abandi batari abanyamurenge, kwari ukwibutsa bene wacu ko uko imvugo yacu ivuga, uko Ikinyamurenge kivuga. Hanyuma rero igikurikiyeho, ntibavuga ngo ngiye ku rusengero. Siko twazaga tuvuga iwacu. Oya, iwacu suko twazaga tuvuga. Twazaga tuvuga ngo ngiye kwinjira. Yego, ngiye kwinjira ku ikanisa, ngiye kwinjira. Ntabwo bavugaga ko ngiye ku rusengero. Aho n'ahandi baza bavuga gutya. Ariko iwacu muri Kongo, iwacu i Murenge, iwacu muri Haut Plateau, twazaga tuvuga ngo ngiye kwinjira. Yego, guhera none ugenda ukosore, uzoza uvuga ko ugiye kwinjira, ntukazuvuga ko ugiye ku rusengero, uzoza uvuga ngo ugiye kwinjira ku ikanisa. Urusengero ni ikanisa. Yego, urusengero ni ikanisa, niko Ikinyamurenge kivuga. Niko Ikinyamurenge. Mumbabarire kuko nanje navuye imuhira kera, kandi nanje sindi intyoza cyangwa se sindi shasha, simbizi cyane. Ariko nagira ngo twibukanye, uze muri commentaire aho noba nateshutse, nawe uzunkosore, urabyemerewe. Nanje sindi umwarimu w'Ikinyamurenge, ariko ibyo nzi nifuje ko tubisangira, ibyo nzi nifuje ko twese bene wacu tubisangira, kugira ngo twibukanye imvugo yacu y'Ikinyamurenge. Hanyuma rero ikindi gikurikiyeho, ntibavuga ngo mpereza ijerekani. Ijerekani ni imvugo y'ahandi, ahubwo twebwe ijerekani yitwa ikurutu. Ntabwo bavuga ngo mpeza iryo jerekani, baravuga ngo mpeza iryo kurutu. Ikurutu niyo mvugo y'Ikinyamurenge. Ijerekani ni imvugo y'ahandi, ariko Ikinyamurenge bivuga ngo ikurutu. Iyo ari gatoya baravuga ngo agakurutu. Ndabyibuka no mu biraro ntabwo bakoreshaga imvugo y'akajerekani. Baravuga ngo nzanira ko gakurutu hano yewe mwana, nzanira gakurutu hano nkamire shirema amata y'inka.
ntabwo bavuga ngo nzanira ako kajerekani. Akajerekani ni imvugo twagiye dutoragura hano kwibarabara cyangwa se aho twagiye tunyura hatandukanye mu bihugu byinshi. Kuri none wewe udukurikiye tugasubire kuvuga ngo akajerekani. Akajerekani si imvugo yacu, oya. Akajerekani ni imvugo y'ahandi, ni imvugo yo mu kindi gihugu. Ariko ikinyamurenge baravuga ngo agakurutu. Yewe mwana, mpeza kuri ako gakurutu shiremwo amazi. Twagiye rero. Ikindi tibavuga ngo nambaye umukandara. Umukandara ni imvugo y'ahandi. Aho iwacu twazaga tuvuga ngo umukaba. Ntiza kumukaba, yewe naje kugutira kumukaba. Cyane ko twebwe iwacu twazaga dutira, ntitwagiraga imitima mibi. Wajya gubura imboga mwanyu ukaja gusaba imboga handi, wabura ikirato cyo kwambara ukaja kugitira mugenzi wawe, wabura umukaba wo kwambara ukaja kutira mugenzi wawe akagutiza umukaba, tiyagutizaga umukandara. Umukandara ni izindi mvugo z'ahandi, ni imvugo zo mu kindi gihugu. Ariko twebwe twazaga tuvuga ngo ntiza kumukaba wa, yego ntiza kumukaba nambare inje kwinjira. Ntabwo bavuga ngo ntiza kumukandara nambare inje gusenga. Twavugaga ko cyangwa se tuvuga ko ntiza kumukaba inje kwinjira ku ikanisa ry'iwacu. Munkurikire neza, aho nteshuka mubashe kunkosora nanje. Ntabwo ikinyamurenge novuga ko nkizi 100%, ndi mutoya cyane, mfite abankuriye, ni mwebwe munkurikiye muze kunkosora cyane. Ikindi rero batazaga bavuga nako, ikindi tugomba gukosora, iwacu ntibavuga ngo, cyangwa se mu kinyamurenge ntibavuga ngo ngiye koga. Koga, reka mbisobanure kuri iki kintu. Ubundi koga nukoga uruzi cyangwa se amazi menshi. Ariko ino imvugo yino cyangwa se imvugo yaha kwibarabara, niyo ugiye koga cyangwa se niyo ugiye kwiyuhagira muri dushe, baza bavuga ngo ngiye koga. Ariko siko, iyo ugiye kwiyuhagira n'ukwiyuhagira n'amazi makeya yo mu idushe, amazi udashobora kwibira cyangwa se wenda ngo akugere hano mu rukenyerero, uzuvuga ko ugiye kwiyuhagira. Ariko iyo ari amazi menshi mu ruzi, uruzi rutemba, uruzi runini, iho wemerewe gukoresha ijambo koga kuko woga amazi menshi. Ariko ari amazi makeya yo mu ibase ugiye kwiyuhagira muri dushe, byitwa kwiyuhagira, ntabwo byitwa kuja koga. Koga woga uruzi, woga amazi menshi, woga iyo ari amazi swate akumira cyangwa se amazi nyine menshi. Ariko iyo ari amazi makeya byitwa kwiyuhagira, ntabwo byitwa kuja koga. Ako ni kamwe rero. Hanyuma rero ikindi iwacu tuvuga ihuzu cyangwa se urupande. Ariko mu mvugo z'abandi bavyita ngo ni igitenge. Twebwe iwacu mu kinyamurenge urupande ni urupande, ntabwo ari igitenge. Mugende mukosore rero mwebwe cyane cyane abadamu, timukaza muvuga ngo ngiye kugura ibitenge. Uzoza uvuga ngo ngiye kugura impande cyangwa se urupande. Urupande niyo mvugo y'ikinyamurenge. Urupande ni urupande, ntabwo urupande ari igitenge. Igitenge ni imvugo y'ahandi, ni imvugo y'ikindi gihugu, kandi iwawo ni nziza. Ariko iwacu tibavuga ngo ngiye kugura igitenge cyangwa se ngo ngiye kugura ibitenge, ahubwo bavuga ngiye kugura impande. Guhera none uzovuga ko wambaye urupande, tukazuvuga ko wambaye igitenge. Ni urupande wambaye, si igitenge wambaye. Mu mvugo y'ikinyamurenge ko turibukanya amagambo y'ikinyamurenge, ko turibukanya imvugo y'ikinyamurenge. Murakoze cyane abakomeje kudukurikira. Nababwiye ngo mu nkosore nanje ikinyamurenge sinkizi 100%, ariko iconzi nifuje ko tugisangira, nifuje ko dukomeza kugaruka iwacu, kuko turabanyamurenge 100%, turabakongomani b'abanyamurenge.
rero imvugo yacu ni ituranga, umuco wacu ni uturanga, ni wo waranze ba sogokuru, ni wo waranze ba data, natwe ni ugomba kuturanga nubwo twatataniye hirya no hino ku isi, ariko tuzagerageze dusigasire imvugo yacu kuko niyo identite yacu, niko karanga wa mugani w'abarundi. Mumbabarire gukoresha iyo mvugo y'ahandi, ariko niyo ikinyamurenge nico twebwe. Sinzi niba munyumvishije. Hanyuma rero hari ikindi abantu baza bibesha, ntibavuga amashuri naryo ni ijambo rikunze gukoreshwa hano hanze, ariko ni ukuri si ikinyamurenge, si ikinyamurenge ijambo amashuri. Munyumve neza cyane timuze kumbona nabi. Amashuri ntabwo ari ikinyamurenge. Ikinyamurenge baza bavuga ngo amasomo, ngiye ku masomo. Uriya mwana wa runaka yari yaragiye ku masomo epfo. Ubwo abakuru ko barumva uko mpaye mvuga, ntabwo bavuga ko ngo yari yaragiye ku mashuri epfo. Umwana wa runaka ari ku masomo, ntabwo bavuga ngo ari ku mashuri. Amasomo nico kinyamurenge. Ikinyamurenge ni amasomo, ntabwo bavuga ngo amashuri. Ico naco turagitambutse. Igikurikiyeho rero, ntibavuga ngo nambaye umwenda. Umwenda ni imvugo y'ahandi kandi nziza cyane, ariko mu kinyamurenge bavuga ihuzu. Ino ni ihuzu, nambaye si umwenda. Mu kinyamurenge ihuzu ni ihuzu. Ihuzu ni ihuzu wambara, ntabwo ari umwenda nkuko bivugwa hano hanze, kuko iyo umwenda ni imvugo y'ahandi, ariko imvugo y'iwacu byitwa amahuzu. Ngiye kugura amahuzu mu isoko. Ntabwo bavuga ngo ngiye kugura imyenda mu isoko, baza bavuga ngo ngiye kugura amahuzu mu isoko. Murakoze cyane abakomeje gukurikira. Mu by'ukuri turakomeje tugenda twibukanya umuco w'ikinyamurenge, imvugo y'ikinyamurenge, ibyaranze abanyamurenge, abo turi bo mu yandi magambo. Tugerageze kutivanga cyangwa se kutagenda turaguza iby'abandi ngo tubyite ibyacu, hanyuma noneho ibyacu ibyo tubireke. Nta bandi tugomba kurekera ibyacu. Ibyacu ni ibyacu kuko si twe twahisemo kuvuka turi abanyamurenge, ahubwo ni Imana yashatse ko tuvuka ko turi abanyamurenge. Kandi nyuma y'uko tuvuka turi abanyamurenge, Imana yaduhaye ikinyamurenge. Ikinyamurenge ni imvugo nziza, ni imvugo iryoha. Abantu bagerageze dusubire iwacu kuko dufite iwacu, kandi iwacu ni iwabo w'abanyamurenge, ni iwabo w'ikinyamurenge. Rero twagiye rero ikindi, ntibavuga ngo umushumi. Umushumi ni akagozi cyangwa se ni umugozi. Mu kinyamurenge babyita ngo ni umugozi, ariko mu zindi mvugo baza bavuga ngo umushumi. Ariko umushumi, please, abaza bakoresha iyo mvugo, umushumi ntabwo ari ikinyamurenge. Umushumi ni imvugo y'ahandi kandi nziza nkuko nabitangiye, ariko mu kinyamurenge umugozi ni umugozi. Uzoza uvuga ngo mpeza kuri uwo mugozi, tukaza uvuga ngo mpeza kuri uwo mushumi, kuko umushumi ntabwo ari ikinyamurenge. Ikinyamurenge umugozi ni umugozi, ntabwo ari umushumi. Twagiye rero, tibavuga ikanzu. Munkurikire neza, tibavuga ngo ikanzu, bavuga ikanju. Mumbabarire cyane, mu by'ukuri abo bihaye bikwaza, sinzi uko nabagira, ariko twagize ngo twibukanye iby'iwacu.